بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهم علىكم من بعدكي توبة وما بيغو توبة وحالته علىكم من الله سبحانه وتعالى معاملات كرنجي غتا بيغو تو فهم علىكم من بعدك كافر فهم علىكم من بعدك كوندي على توبة الله سبحانه وتعالى وفاء وديغنا واك اي انسان ඒනා එකමග උෆා කුරා වරබ්වරේ මා බොඩ ඒනාගේ රබ්බ එකමග මච්ච උෆා කුරවා ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ දීලතිවන්ත ගිනගිනයි ඉන්සානාය දෙවුම ලෝභ කුරවා රස්කලං අදී ඉන්සානාය ස්වර්ගේ මින්වර කොද්දව මගුත ෆයි කුරුම ලෝභති වඩි ගන්නවා ඉලාව එමෙ මේ ෆුර්සත ඉන්සානක ෆහිවෙන් දියුමකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සානක නියමෙත් තනොස් කරවම මගෙක්කමුග වෙගෙන්දේ එහෙම ඒගේ බදලුග ෆාවද ෆුස්සවාව ඒනක්කරන ෆාවතක එබරුගේ ධර්මය සවාබේනේ දිබ්වාව අදීනා සෝරුග වද්දවාව ඒ නියමෙත් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒනා එට්ටක ಕಂಡಾಳುವಾ ಫವೇತಿ ನಿಯಮತೆನ ಲಿಬುನಿತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಏಕಮ ಮಚ್ಚ ಉಫಾ ವಡಿಗನ್ನ ಐ ಏಕಲಾಗ ದೀಲತಿವಂತ ಕಮುಗೆ ಮಗು ಏನ ಖಿಯಾರ್ ಕುರಬಿತಿ ಅದಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವುಮ ಲೋಬಿ ಕುರಬಾತಿ ಕಿತೆಂಬರ ದೆವ್ವಿಯಸ್ ಇಲಾಗ ಹಜರತುಗ ವಾಯಿಚ್ಚೆ ಓನಿ ನುವಾತಿ ಇನ್ಸಾನಕು ಏಕಲಾಗ ಹಜರತು ರಹಮತುಗ ಮಗು ಖಿಯಾರ್ ಕೊ ಫಿಕಮುಗ ವಾನಮ ಏಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಉಫಾ ವಡಿಗನ್ನವ ಏಕಮ ಲೋಬಿ ಕುರಬ loba dissetirahu algon men kuri regas faha kolla faane insana hagigatuga e tawba ga ma chaufa kurin je mi hek eena e tawba ge sobun allah tawba qabul kurwima faada wa mi hek insana adi tawba no wajje kamuga waana ma gellum wa mi hek sama insana allah subhanahu wa taala e kalaku tawba wegin එබ්ස් ෆෑදා එන්නුවාන අදි අලක තවබා නොවගේ එබ්ස් ගෙල්ලුම එබ්ස් නුවාන එන්නමස් ඉන්සාන එකම හාජත් රිවෙගෙන් වා හාලු ගාවස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකම හාජත් රිවඩිගෙන් නුවා හාලු ගාවස් ඉන්සාන වර බොඩ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකමක මච්ච උෆා කරවා එකම මච්ච අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉදි වඩිගෙන්නවා ඒ ලොබ දිසතර හු කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කුරාෆනි යා අයුහන් නාසු أنتم الفقراء إلى الله ميستكن تباميهن كي الله سبحانه وتعالى حضرة الفقير وكم بابيك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله ميستكن تباميهن الله حضرة الفقير والله هو الغني الحميد أدي الله سبحانه وتعالى فدي وديكم با حمد لي وديكم بارس كلام එම ඉන්සාන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ හදරතුගා වායිච්චක බේරුම් වෙගමනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා පාරග්ගාවස් ඉන්සානුගේ අතුගා වා එබස් කමක එබස් එක බේරුම් වඩිගෙන නොවේ ඒ නමස් එක ලාංගේ අලතකුගේ කිබෙයින් කබූල් කරවා එක උමච්ච උෆා වඩිගෙන දෙන් අල්ලාහ් තාලා රහී කොන ඉන් යෂා යුذිබුකුම් වයති බිඛල්කින් ජදීද් එක ලාගේ ඉරාදු කරවා ෆිනම තිබෑමිහුන් එක්කොන් හලා කරවා නැති කරවා alun ranganu bayako gennewma sekala kolodumante bayako alun ufaddama sekalange kolodumante wama dhalika ala allah biaziz ekan allah subhanahu wa ta'ala faharagawe sei undagu kamekkamuga nuwe em algon men ufa kurambi algon men devva matirwanta ilahu algon men kankamuga eduma algon men tawbauma algon men rujuwa uma ilahu subhanahu wa ta'ala algon men dege lobodi gannawati ekama ekalaange algon men boda edi wodi gannawati lobe disitiriya
tawba gawah ka agol men dakkaruga huriha faafe fuhe fa tawba algol men tawba wanje enna mes tawba umge tere algol men tere war ginafar algol men faafatakun tawba wairuga eyameduga ghafil efa onna faafe tawba ge magu insana khiyar kuraruga e tawba ge terega nuhimene faafe war ginafar algol men handanu natta ei ege sawbun algon men hitun algon men huriha faafatakun tawba vetibe rugas ege terega shamil nuwa ege terega nuhimene kushe algon me insana kure munde ei visala algon balama hega Allah subhanahu wa ta'ala tawba man algon amur kurwa fani faafe kurmun kurewum bagutun algon men tawba wanje e faafa in tawba un algon men lasko genwe e mai niheku faafa kurmuga demihunna muhunna mun gos ena Allah subhanahu wa ta'ala tawba wegen dairuga tawba mivani etan aharta gafau 30 40 afau fanar ahar 16 afau gen tawba wairuga tawba ena ekurumunda faafa ai e faafa ga macca tawba nuwe tawba un laskurum ve sei faafa ehma tawba waruga algon men huriha faafatakun tawba umattaka e faafa in tawba umuge iturun e faafa in tawba nuwe tawba un laskuriti ewa faafa in mes insana tawba wanchi ei tawba un laskurmaki faafa ehma ete bawardo ke insana faafa gofa ena tawba wani e names e tawba un laskurumuge faafa ei faafa ekamaga qabulen nukure e wa kene sikude gas ninde e names faafe kurejjikam gwana wagutun tawbaw ei wajib ekkam ga vehinduge faafa laskurun ei vis tawbay emvima e laskurumuge macchaves algon men jehe tawbawa faafa kuruma ekuga e faafa in tawbaw lassumuge faafa ei is faafa ekkam ga algon men gunagen faafa in tawbawan je ema abodu sikune ga algon men bahatan jehen tawbaen ei emme furihama tawba ekkam gawe ei tawba ek fahuga algon men kudibod huriha faavateke fuwegen daani algon men tawbaumuge terega ekanka algon menge himmacce genes ei algon men emne sengene bodu komme faafe ki e komme faafe ga wakin tawbawan je faaf kudi faafate ki algon men mikura tafat hewmal taka guligen Allah subhanahu wa ta'ala algon men kibam fussawaka isaka fardu fastamad kurakam wan me deetire kure kudi faafatan Allah subhanahu wa ta'ala fussawade enwes bodu faafe kurakam gawanama e faafe ke insana tawba wanchi ema kubatu mega hallaki abadu insana huriha faafe kun tawbawe komme wagutegga maruyes ene ki faafe nemme kutuga diumattaga ena komme dogu sebeje tartibe gengole ei insana komme dogus faafa kore regada duwal insana kutta karaga ki Allah subhanahu wa ta'ala qudsi hadith ka bayan kurafani innakum tukhti'una bil layli wan nahar kibamin regada duwal kuffafata karaganna wa ana aghfiru dhunuba jami'a timang ilahu riya faafata ke fussal em regada duwal kuffafata ke insana araganna hinduga regadu gaves duwalu kom waguteggas regadu kom waguteggas algon marueda e marwa eruga algon men naki eves faafe ne bay gotuga diumattaka algon men abadus huriha faafe kun tawba umuge magu khiyar korebeje ei komme duhegga ves algon men eta fahara ku tawba nabiy sallallahu alaihi wasallam behe gotun asave ekele egfaanuge tawba umuge kankan huri maga ki bay riwayatu gase nabiy sallallahu alaihi wasallam skuravati man kale egfaanu duwalaku sate egfaar tawba wada ganno sate egfaar bay riwayatu ki man kale egfaanu duwalak eka duwalu haddiya faarapur ginan tawba wadanno ei ekele egfaanu isse gossa emme faafada adi fahon kore huri faafades Allah subhanahu wa ta'ala fuswa wihalu ehma sate egfaar ekele egfaanu tawba wada gannawaru haddiya faarapur ginan ekele egfaanu tawba wada gannawa kam aswaru algon menna ki abadu kuffafate karageno emi
em algon men evre ma boda tawba ge moge beje khiyar ko abadus tawba hunnan jeni pawata busna danna hunnan jeni komme farakos insana kureifa fafatakai insana tawba faskureifa fafatakai kudi fafatakai bodadi fafatakai huriya takejes fussewumuge niyatuga ekaman abadu insana ediyedi hunnan jeni hama komme wagutegga insana allah ga hadrata embori danje hidanakamuge vishnu awumana ginefara wani faafa kurakan enenge faafa ekan enenge ekamage faafai tangole fahun tawbawa tangole ragalu goteka kanka medurima tangole ragalan ene ulevenekam finna umraka ene diyama nuni efada wazifa ka diyama nuni efada tanwaskam limunima nuni efada ragalu goten medurivima tawbawa ehen lasko insana hunna kuffafata karagan adi bayk kankan ei parang aada kankan kamuga algommen fene udane misala kawona balama henga emme gina algomme insana faafa kurave enneme seyameduga insanu samalnuwa ekkame idu duluge afatta ma emme ge turun algomme ge loluge belunt zaman fasade famwani algomme ge magutam machen nikutas algomme ge belunta tirikuran algomena ondagu hisabu gossamu adi ei miya deha bodokam ekka manudek adi ege iturun algonmen migengule zamani wasilat tv ya phone adi minu mustafaat baavettakun abad faadu echi algomena feni bay mehum bala ege terege war genme agud heda korombeda komme duaks ekoko fennele ginakom balale ginakom aduhale ginakom michi mihar algonmen terege ifaafe ge daraja gunechekam gasnubat ede war aadakam embegenta ekankan kudefo minbarun algonmen geega tafadu filmu taka drama silsila taka mengos baagar nubakantat huluwan algonmen uleke bes kamenno ege dur geshin tibege bes kamen adi vihas bode dechi geega bahattak ei faafamai hara echse belumaki faafe ara echi adumaki faafe eko abadu algonmen balairu abadu algonmen aduwahairu abadu algonmen ege honna wahagate fatura dakkairu suwalaki duwala kitaf faharu he algonmen tawbawari adi amudu tawbain nuwane ena pura faafaage matiga demi horegen tawbaage shartei ena pura faafa huttan em abada ekon kuramun algonmen ege tawba nuswe tawba umattaka algonmen kura faafe ebeje hutta lagen algonmen tawba qabul kun ema abadu insana kuffafata kure mekum ga vehindu abadu insana jene tawba wan baharek gaves eenage maqsad ekkum ga hadagen nuwane fahun tawbaun fahun ragalan ulun e fursat allah subhanahu wa taala ene nudefan e mi algonmen waraboda samalu anjeka nabadi zitiraw tawba ga amko ilmore bayan kuran tin shart waragine men awmen kare ha kine tawbawa ei tawba ga wa kamen adwa ekam tawba wa baybe fonna kanno ege tawba ge tin sharte bayan kura fa ilmorei meha kuramunde faafe hottan anekkama ki faafussawe denno ge kam macha hitamako anekkama ki mustaqbalu ge faafe ka ara nogatumu ge azum kandel ikhlas tirniyat mitin shart hamoima allah subhanahu wa taala ena kuffa faafata fussadewan ena ikhlas niyatu mach enamas ehim bay ebawe allah subhanahu wa taala meege mach nufussawan faaf ei algon me emme boda eyamad farwa koda kura enamas emme nurakka ateri masale ei insanu ge haggut aragen fa masate ei insana kurimat lanje emme nurakka masale ei allah subhanahu wa taala tawba insana lobe korabwaruga ekalaange dinetuwantakam devuma lobe koraruga insanun ya tafat insanun lobe kurani maaf kura kanno insanun lobe kurani ene liben wachhaja atula ganna ena ke salamen anaka tanaka wattala fes ei insanun tobiyat insanun insana dulen nudene in duniyegas dono de kuba dokhore hayatuga ehem bima allah subhanahu wa taala ge hagguta binaya fawani maaf kuru mach figure vidalwane
huququllahi mabniyatun ala al-musamaha Allahu ge hagguta binaya fawani maaf kuraw machas insanu ge hagguta binaya fawani ege idikola e hagguta ka amad hagguta ga ahul warin abodus hifagen kol demumu wach emmege nunto ballawa haddu kanelifa akutta zine kurum wakkan kurum raabui gazuf kurum mibawte kutto gaves shar'i usulaki kommes gote qaadi kurmati ga shar'i kommes kala mage ena kushum bariyawane kommes kala magen wajjam e haddu enaga macca qaim nukur had shubuhat takum haddu ta durkur ema qaadi vishnu hunnani kommes gotukum bedduma bure shar'i kommes gotukum ena salam wan magen wajjam ena salam ei Allah subhanahu wa ta'ala hadratuga edije kalanga fuswada wan hembege mais radiyallahu anhu zine kuffafe aragen ge nabi sallallahu alaihi wasallam wadagen e kush itirafe mekale fane kama hippula enu ane farat muram brale ane kane farat egod hataru faru ebe fula wadage itiraf amille nafsu gamach ema hadduta shubhat takun durukurani iskommen ena gamachchen Allah ta'ala agudak tanfiz kurma kommes magen hodagen bedduma bure boda duniye gawas e adapta ko insanu salama kurene magen shar'i gotun etto qaadi ge vishnu hunnan enna insanu hagguta vejjam shubha ga diotas yaqini daraja heki sabitu nebas insanu hagguta sabitu ane insanu lage dude bayno evesale misala ka bala mahi ga algon men wakkam ga masale ga mihe ka se itiraf woni ena wakkam kurikam shar'i gotun haddu korefa kushe wakkamak adi mudaluge minbarai muda forwa furtanai wakkam kuri gotai huriya gotaka balabiya eenaga macce adabaki qur'anuga ek akkadu adam lazim wa halat ekkam goefa ekun eenaga macce sabitu wi i'tirafuge bayina inkam ga wanama qaadi eenaga macce hukum qur'ani eenaga akkenu adi mudal gori farata dinuma enames wa kisabakum fishigen tuhmat koronu miha efawen i'tirafuge na rujuvech rujuwa wima hisab ferigen Allah Ta'ala ga hagguga macca kandelifawa wakkamuge akkedumuge haddo hisab ferigen cancelwane ena gaten nukanden ei ena itirafu rujuwa akkedumake Allah Ta'ala gagge eka mudalaki insana gagge e haggu ena denje ei kurin ena fen itirafu rujuwa wis insana gagge kendigen nudane Allah Ta'ala haggukam gawa akkedumuge haggun ena hisab ferigen cancel wan ei ena efen itiraf ei ena gamachcha we hekka ki hameke ei itiraf ga mehar shubha engas furtama to ena tedumuni fahunto mehar to tedubunani hisam warin shubha e shubha gamachcha haddu saqit wan haddu cancel kore ena mes shubha in saqit nuwa shubha gotas sabit wa ba insana ga haggu gamachcha itiraf fa hisam warin itiraf is e dulannu de ema ena ga aten nukane rekamena mudada kanje mi insanu haggu ta hunna godu hem Allah subhanahu wa ta'ala ge hagguta binaya fani maaf kuru macca insanu hagguta binaya fani duunu dilmugu macca ege faato insana duwan hem algon men boda samalwan je kamaki insanu ge hagguta e hagguta kun algon men salame wan je qiyamah du algon men anna iruga emme undagu masale ekam ga wegen daane algon men na meduga algon men insanu na meduga aragen fawa hagguta ge masalat obe dizzati ahon nurakka masale ki duniye ga algon men insanu hagguta aragen fa wi algon men mudalum fasain eba digen algon men masala hallu kore dinara dirhama michi heda kogge mihun ga hagguta ada kore ekam qiyamat do algon men fasa agatuga beenun kuraga dinara dirhama dollar fasa edu nohingan mihe ga hagga aragen fa kamara ege baduluga algon men dollar fasa muamala nukurwen edu go muamala hingani eenaage nubaamartan algon men ufula algon men kuffar hewmartan eneddenju e iduga kuren muamalat dollar fasa enu dinar dirham enu edu hingane cheki rupiya fasa ge badal insana ge hewmartaka nubaamartan muamalat emme bodaga insana beerun jihbado semvege emmege nunto qid qur'an Allah subhanahu wa ta'ala angawafani miha eenaga akha duko filan duwa duwe akha duko duwa dos
ಏನಗೆ ದರಿನ್ನ ಅಮಿಂದೋಕ ದುವಾದಸ್ ಏನಗೆ ಮೆಂಬಫಾನ್ ದೋಕ ದುವಾದಸ್ ಕಿವೆದ ದುವನಿ ಮುಸೀಬಾತು ವಗುತುಗಾವಸ್ ಮಮ್ಮ ಹಾಲು ಕೀನಗೆ ಅಹಾಲುಂಬಸ್ ಅಮ ರಗಳುತ ದರಿಫುಳು ಕೀನೆಗೆ ಅಹಾಲುಂಬಸ್ ರಗಳು ಏಕವಗು ಯಫಿರ್ ಯೌಮ ಯಫಿರ್ರುಲ್ ಮರ್ഉ ಮಿನ್ ಯಫಿರ್ ಮಾನೆಗಿ ಫೆನುನಿಮ ದುವ್ವಾಗ ದುರ ಮಮ್ಮ ಫೆನುನಿಮ ದುರ ದುವಾನಿ ದರಿ ಮಮ್ಮೆಸ್ ದುರ ದರಿಮೆಸ್ ದುರ ಮಪ್ಪೆಸ್ ದುರ ಏನದು ಎದು ಎವ್ವೆಸ್ಕಮಕ ಮಶ್ಗೂಲುಗೆ ನೂಳನೆ ಕಿವೆಗಿ ಇಲ್ಮರ್ ವಿದಾಳವನೆ ಏಯಿ ಮಮ್ಮ ನರಕಯನ್ ಸಲಾಮೆ ಬುಮಟ್ಟಕ ಮಮ್ಮಗೆ ಹೇವಕಮ್ಗೆ ತಿಲೆಫತೆ ಲಾನೆ ಹೇಯೋ ಅಮಲೆ ದೇಶೆ ಮಮ್ಮ ದರಿಫುಳು ಗಾತುಗ ಬುನಫಾಣತಿ ದರಿಫುಳು ಫಿಲಂದುವ ಎಮ್ಮೆ ಹೇವಮಲಕೇನ ಬೇನುವೆಗೆ ಮಾತು ಎಹೆಂವೆಗೆ ಎದು ಹೋಗ ಮೀಹ ಉಫಾ ಕುರಾನೆ ಏನ ಬಪ್ಪ ಏನಾಗ ಮಚ್ಚ ಅದಾ ಕುರನ್ ಜೈಫಾವ ಏನಾಗ ಮಚ್ಚ ಅದಾ ಕುರನ್ ಏನಾಟಗ ದೇಂಜೆ ಹಗ್ಗೆ ಎಕ್ಕಮ ಗವಾಣ ಬಪ್ಪ ದೇಂಜೆ ಹಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಸ್ ಏನ ಅದು ಉಫಾ ಕುರಾನ್ ಬಪ್ಪಗೆ ಫರಾತುನ್ ತಿಮನ್ನ ಹೇವಕಮೆ ಲಿಬೇನೆ ತಿಮನ್ನಗ ನುಬಾಕೆಂ ಬಪ್ಪ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕುರಾನ್ ಏ ಮೇನೆ ಹಗ್ಗ ಬಪ್ಪ ರಾಗಂ ಫವಾತ್ ಬಪ್ಪ ಮೆ ಏಗ ಮಾನೆ ಕೋವಾದ ಏಗ ಮಾನೆಗಿ ತಿಮನ್ನಗ ನುಬಾ ಅಮಲ ತಹಮ್ಮಲ್ ಕೋಗಂ ಬಪ್ಪ ನರಕೆ ಗೊಸ ತಿಮನ್ನ ಸೋರುಗೆ ದಾನ್ ಜೋಡಸ್ ಏನ ಎಮ್ಮೆ ಕುನಿಫುಗೆಸ್ ದೂನು ಕುರಾನ್ ಬಪ್ಪೆಸ್ ಮಮ್ಮೆಸ್ ಎದು ಏ ಎದು ಹಿಸಾಬು ದೋಕಮಕ್ಕೆ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡಗ ಅಳಗುಮ ಸಮಾಲವನ್ ಜೇನೆ ವಿಮಾ ಮೀಹುಂಗ ಹಗ್ಗು ತಕೀತ ಕುರಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವಹಿ ಕುರಾಫನಿ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ತಾಳಫಿರಿ ಫುಮಲೆ ವಿಜ್ಜೆ ಹಿಂದುಗ ದೆಂಗ್ ಎದು ಹೋಗ ಎಬಾಮೆ ಹೋಗ ಮೆದುಗ ನಸಬುಗೆ ಎಮ್ಮೆಸ್ ಗುಳುಮೆ ನೋನ ಏಗ ಬಾಣಿಗೆ ನಸಬು ಗುಳುಗ ಮಚ್ಚ ಏಕಕೊನ ಕಚ್ಚ ಓಗ ಏಕಕೊನ ಏಕಕ ಓಗ ತೆರಿಯಮ ಕಮೆ ಎದು ನೋನ ಫಲಾ ಅನ್ಸಾ ಬೈನಹುಂ ಯೌಮೈ ವಲಾ ಯತಸಾಅಲೂನ್ ಎಬ್ಬೆ ಗಣಬೆ ಕಬೆದು ಸುವಾಲಸ್ ಕುರಾನ್ ಅಳಗೋಣ ಮೇದಿ ಕಿದೆಂಬೊಡ ಮುಸೀಬಾತ ಕುರ್ಮತಿ ವಾಸ್ ಕಣುವೆಗೆಂ ಬಿಸ್ ತನಗ ಗರಕುವೆಗೆಂ ಬಿಸ್ ಸಲಾಮ್ ಬಿಸ್ ಫುರ್ತ ಮಾಡ ದರಿಂಕೊಳ ಹಾಲು ಕೀನತ್ ಅದಿ ಕೊಬಾತ ದರಿಫುಳು ಸಲಾಮ್ ಕುರಾನ್ ಏನ ಗರಕುವೆಗೆಂ ಬಿಸ್ ಮಮ್ಮ ಸಲಾಮ್ ಬಾನ ಏನ ಗರಕುವೆಗೆಂ ಬಿಸ್ ಎದು ಬಲಾನಿ ಮಮ್ಮ ಕೊಣಂಗರ ಇಸ್ತಿಮಾ ಸಲಾಮ್ ವೆತ್ ಬಪ್ಪ ಗಂಬಾಲ ಇಸ್ತಿಮಾ ಸಲಾಮ್ ವೆತ್ ಎಮೆ ಎದು ಹೋಗ ಎಮ್ಮೆ ನುರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಮಕ ವೆಗೆನ್ ದಾನಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಹಗ್ಗುತಕ ಮೆದುಗ ಆಳುಗೊಳ ಮೆನ್ನ ಅರಾಗಂ ಫಾವ ಅರಾಗತು ಎಹೆ ನಬಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರೆ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ಫರಾತುನ್ ರಿವಾಯತ್ ಹದೀಸ್ ಬಸ್ಫುಳ ಗಾಸೆ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕೊರೆ ಮನ್ ಕಾನತ್ ಲಹು ಮದ್ಲಮತು ಲಿ ಅಖೀಹಿ ಇಮಾಮಿಹುಂಗೆ ತೆರೆಂ ಇಮಾಮಿಹುಂಗೆ ಅಖಗ ದೇಂಜೆ ಹಗ್ಗೆಂ ಅನಿಯಾಯಗೆ ಬದಲೆ ದೇಂಜೆ ಫಾ ಕಮಗವಾನಮ ಮಿನ್ ಇರ್ದಿಹಿ ಏನಾಗ ಅಬುರ ವರಾಫಾನಮ ಅw shay'in evesich abur kamugas muda kamugas evesich timaga muslim akhayen aniyawarwegen aniyage badal haggege badal denji fe kamuganama falyatahallalhu echekun halal we gannas eche ada kura shege hin halal hodashe falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinar wala dirham medu enaga farad ekam hin halal hodashe ei eduhakun dinarakun dirhamakun faada nukuradu إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته إدواكم إيناغ يوم لغرنما إينا كفا وأنيا يكشيغ من بركة إيناغ يوم لتكم أنكا يدويوت وإن لم تكن له حسنات إيناغ يوم لتنواكم غوانما أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه إيناغ صاحب ميها إبهي إينا أنيا رفا ميها نبا عملت نجي تباغ بومتشنغلي تباغ يتعمل كرنجين ඒරුන් හිසාම් ෆරිගෙන් ඒනේකි එන් බස්වල ගාස්පදෙන් බගුරුඩ ෆාමි එක්කම ගවන් මේ බුඛාරිගේ රිවායත් ඔබ දිස්සතේ රවුන් කිහා නිකමති මේක වානතෝ එන කොෆාවා නමාදා එන හිෆාෆා රෝදය එන අදා කොෆා හජ්ජු ගලක වෑන දීවා zakat එන හෙදුන ආවිරකී දුආ තක zikr තක රේගොන් දම්වර කුරි නමාදා හුරියා එච්ච දේම් මිජේනි කාගත්තෝ දුනියේක එන එමිහ උදකේ මෙ රුලියරා මිහ එමීහෙකු දෙක රුලියරාගේ මේක අබර ඉස්සතන් එරිමිහා ඒනා දුනියක අදාවත් කරමිහා ඒනාගේ අමලුත දීවා අදි නුයිතාකුන් ඒනාගේ නුබෑ අමලුත බොල වලාගෙන් ඒනා නරකේ වන්නංජ අදි කොවාත නුබෑ අමලුත කී නුබෑ අමලුතන් ඒනාගා හුරගෙන් අලගොන්මෙන් ඒනා ගීබපුනි මිහු ඒනා මීනක කරොනි මිහෙන්නේ ඒනා එනක කරොනි මිහෙන්නේ එක අලගොන්මෙන්ගේ සවාබ ඒනා මිදෙවෙනි ඒනාගේ නුබෑකන්ත අලගොන් මේ තාමල් කරන්නේ මීහුන් හග්ගොතේ වරබ් බොඩ ආලගම රක්කා තෙරවන්චේ අලි බින් අබි තාලිබ් රදියල්ලාහු අන්හු විදාළුවේ යෞමුල් මظ්ලූමි අලල් ظාලිමි අෂද්දු මින් යෞමිල් ظාලිමි අලල් මظ්ලූම් අනියා වෙරියාගේ ෆරාතුන් අනියා ලිබේ මීහාගේ අනියා ලිබේ හාලතුග
e aniya libe miha ge nikamati halata vure qiyamet do e aniya veriya ge halatu ma nikamati wan bita duniyege Allah subhanahu wa ta'ala ge adil insafa shariat hukum taka horiya chukum beruwe insanu ge machan aniya veriwe emihu ge macche bodaye fawa mihun insanu mari nikamati kof e names nobati istirako duniyega aniya lifa miha ge nikamati kama vure qiyamet doga e aniya kuri miha ge nikamati kam ma daru daraja ka vettigendan ei duniyega aniya ki gitem waraka kuriyes daimi chenoe emvegen firaun ge qawm ge mihun ge tereng firaun qawm ge mihun sihur adam vegen firaun ge na mihun islam vima firaun buni tibanna isna dinumu kurne ti islam uriya men marava soliban arwa kaduruk ruggadato arqurani soliba arwa eme buni faqdi ma anta qad kale hukum kurawa hukum kura hinma taqdi hadhihi alhayat dunya kale hukum kurani mi dunya ge hukum Quran hukum kurash meriyas soliban arwes komukam kuriyas ti kura hukum kurash inma taqdi hadhihi alhayat dunya dunya ge hukum kale kure emme azab bodi de marwan hisab ferege masara alui em bima aniya veriya ge nikametikan qiyamat do ma daru daraje ka daan me dunya ge insanu nakul aniya ge sobun emiha ge nikameti halata bure ya ali fan vidalu ba basula em lobe dizzetere ahon algon me barab boda samalu anje nukta me aniya ge masalat e namas miges komiskala halle algon beje hoda insanu haguta aragen faak bay masalata ki algon men e insana gaatu ge waagada dekkima warabodi masalata kurmatlanje halat mihe gata maafeden gos bay waagada dakkaruga bay mismege dirulun ala ko hingadan adege so boda adawaterekma nafrata fetiruge hingadan baawar masalata algon menge bore insanu ge haguta duniye ge algon ada kura emihun gaata gos e waahak emihun gaatu algon men kiyakamu gwanama warak gina waran nurakka teri kanka algon men kurmatlanje gota algon men terege bay beefulun kantata kufawa e mefada halatoga tawba umattaka insanu ge haguta go halatoga algon men kantak kuranje gotai e kankamun duniyege algon men salam evani kihinekkamai e haguta duniyege emihun tattaka algon men ada kurani kihinekkam irad kuraviya madama rege magur namada foga onna em ana filal algon men kiya den hada subhanaka allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته